Ovo što je Goran rekao, ne bih se ponavljao, znači mi smo 2013. godine usvajanjem zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti izjednačili usluge u zajednici u Crnoj Gori koje se odnose i na državni sektor i na nevladin sektor. Što se tiče samog Zavoda za socijalnu dječju zaštitu, u svakom trenutku stojimo na raspolaganju u vezi dobijanja licenci i akreditacije programa. Zavod je u prethodnom periodu za veoma kratko vrijeme izdao preko 40 licenci stručnim radnicima iz centara i ustanova socijalne dječje zaštite i akreditovao je 6 programa obuke za stručne radnike. Ono što je svakako prilika i danas da apeliram na sve vas da se ne ustručavate, imate dovoljno znanja, imate dovoljno sposobnosti. Ja vas molim, Zavod vam je otvoren, Zavod vrši akreditaciju programa obuke i djelatnosti svake vaše nevladine organizacije. Ukoliko imate mogućnosti i kapaciteta, izvolite, dođite da napravimo zajednički program obuke za vaše korisnike. U stvari za korisnike svih nas i korisnike usluga. Mi smo imali već jedan program koji smo akreditovali i cilj nam je stvarno da u Crnoj Gori smatramo da imamo dovoljno kapaciteta, da imamo dovoljno znanja, da imamo dovoljno iskustva i ono što očekujemo u narednom periodu to je da imamo akreditovane programe u Crnoj Gori. Da ne tražimo konsultante više sa strane, nemamo potrebe to da radimo, mi hoćemo da stvorimo tu neku bazu u Crnoj Gori koja će možda sutra da nakon akreditacije i sprovođenja tih programa da Zavod može komotno kada akredituje program dati i odgovarajuću potvrdu, odnosno sutra izdati licencu stručnom radniku da je osposobljen da radi taj posao. Svrha svega ovoga što je Goran rekao je jednostavno da utvrdimo standarde za rad u socijalnoj dječjoj zaštiti, da podignemo standard i stručnost stručnih radnika koji se bave ovom izuzetno osjetljivom problematikom, ne samo u Crnoj Gori, nego svuda u svijetu, jednostavno da imamo taj neki vid. Mi smo trasirali put i sad je na svima nama, i vama, i nama, i kreatorima politike u Crnoj Gori, da taj put idemo tim pravim putem i da u jednom trenutku dođemo do rezultata koji će biti prihvatljivi za sve naše korisnike. Ja za sada toliko. Mislim da bi dobro bilo, Biljana, koliko se slažeš, da još jednom prođemo kroz prezentaciju koju je Zavod pripremio oko licenciranja i standardizacije socijalnih usluga, ukoliko se saglasni s tim da tako krenemo.